Assalamu alaikum. Inje atiul adinul anyolul atab gojabi lanyolo encore bote jol kasankenul belemuk mandi sene témoignage yumbom témoignage ay ejejow bukan kamenge ku kengulan kengwa fwa jupoe mokani di le nyuro jad bote baj boka expliquer bukanaku jatit mati kamenge kusosof buronga bolo la religion mais les dîners donc njomure lawul ano san amidi ka janten jat wande miri ka sanken jak mungaru muyo di fun jak mungaru muyo manter di ende bare ungario ukan kom au bot enges fubaj di fubaj facilia foyeno mi fayma unges mambi jak di au unges bote ejuk au di position yaydom manteri kandu manjumi mati atemi da bonketi bonket manteri kandu manjumi mati buko kone buko panku ngeska bonketa ku di buko fango il di sembe soli de gen yolil donc balay commencé pani jol e sankenul di furima fu panu la nya toujours bori furima fu mati ibajutu londo yandu manje mati yati e manj wa wujumi wa piomi wonje ngolenti manjo bare kamatu o mi di kan at jamta bonyulo mi ban bukanaku ka fami manku jupo e dunia e tout ku d'accord di si liber sacilia donc panu jal mujukal ola kama dunia lo la terit commencé umulo enja di religion panu manjumato donc panu jal di liberateur di la Torah Tawrid buka manku manjuyo momo ou bien e libérata Moussa tan commencé mi panu ja di Genèse e se mati bu tierebu bukanaku adama di hawa kula ko jak ban wano sanu bajutil no eket e warente bajo bare jajaw yok ring wati yake e mateñe ni mo bajo yok mante kan nye eket fok e bajo na manku cien ko lobe mi mati eketa e kumunde ku tep bala ende la Torah e lobutumo ban Linjil e lobutumo Zabur e lobutumo wane lobum no bukana ku panku ku lakoyen bo panku simaya le tanaket donc panu jalal Genèse 3 Genèse 3 isola ismati no kula ko dika sumay e bare atemi dalo bilop mati e pankuri wa faw pewandomi di e jardin ayoyu bare jakumbi kuri bu beur bokon bammi tutoray baneno mi nano sankuri bo panku ket donc reket ya cilia kani kam furim fandu fase mati fan adama a sofene ungenu gaba bare jejaw biok ring funak fokon adama kori hawa mankula ko ka jato do di e jardin ay setani dande or di e welay di fiñana fu man aja lakuru da buntil donc di conversation ya kilia de kengo keng e wa atemit malegen dalo kulo ko mati jako njiri ubera wa miure pe juju kumanda ngarom or que atemit alo butumunya atemit dane panjiri wa fati ure pe mais ube keb jakum jiri mais dalo bol wate mi dalo bolo jako njiri wa fati ure pe ev dalanya nol danol munyera lo kulim barane bu bera bu jako muri parce que uri boja panu ched setan da ngarun to furi maf manalo bonano atemit e buntul parce que mangutu manji kan nan o panji manji nan o panji ngole ne kan waf nan o donc hawa da juker bu beure bu jejak ban kano kam bu beur manti baje bote sum furi wa fangu manu minkenol woru jukalem jat bukanako ano sanda mammang kano kornan donc anawra mangene kama bo kano kornan emitay mba manjuaf mba ngolen waf
di abaj ari nanda bajari da baj asen anineol nanda baj masina nineo tak la désobéissance nore bajomi kayini nati ko furima fata temit junubay ute e purmulomi yeti kayini nati kata atemit koko kammi man atemit akesor adama di hawa baraka kesora koko a pesaut si junuba solil di wandalo kimi kurok ufang wanku kajenum baratemit anandu manje mata kane juste donc u kajen jaat pana puniri di ka punir ka kilia ko da kesoru limi bare jendi nga kesoril baba ji wanda sankenito donc wode mide jolay man ungolenal upukorao di Genèse 3 et verset yati butinken verset 15 panuli rayman u jamat wara lobe di fi ñanafu verset 15 je mettrai inimitié entre toi et la femme entre ta postérité et sa postérité celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Donc uye sanken wa fwa jupoe wandu manje mati wo jebo kabajo uru emi prophétie atemit amunde a sen prophétie di furima fola foye no mi fay ure pay yoku jawbi o bajo dane ute ujante na jajak dane pananen bu bejuma bata naraw kori batay ewelay le ko musku jamor bare bu bejuma bata naraw pambu fum fuke fata ewelay ban ewelay pane bukenol di futonj nano sa ewelay bukenir futonj n'est-ce pas fosim fuje botelo bare fuke fu moja letetchet nano sanku buje welayo bane welayo buntum adama di hawa est-ce que ubayta ka sumay ko auto atemit amundum akanu ko yoyenomi day seyise mati pam baj anandu manje matati jol panayu fosima fola mana banda hek setani mana senola sikulum bot arjana donc panu ujukal di anyila kilia di péché yakilia l'injil burelo bolaro di libéré encore nemi romain panu jabo romain 5:12 yonolal c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Atiom, ola pe ubakarale bannano san junuba yoyo. Yoy nyamolam ka getum janaba ungolen tu uposuyo ungolen tu rokumuke naman adam angolen tu marokumuke mokami atemi dake sorol yoy kane ukan mandu kane ukan sirit mandu kane sirit jerit bote kan wanosan même du ketedi ku buje koraya tuburom ngolen tu kan wanosan pour mate pakiya sumbu kana ku tukada duniya ri ku joku lako manko na temi tabali ngolenut c'est parce que du jajaw de junuba yu ban atemi dakankan juste let kabuntor ku jewo bote kan yo commentaire alambalamuk wanda anyemme e kan donc kuy senula yi senu temati junuba nane no kenulom no eketa e bajom eketa e waye no mi eket yo no mi kalloy yor nan adam atemit ande munyam kalloy yor kolil o atemit di adam koku kimi adam dakeket pour o donc ban non o aketut mais dakeket pour o c'est parce que kuloyo relation ngelet tutoriñe mais atemit angare rel ende initiative angare engagement manane bot e jol man angolen a réconcilier di o donc panu jukayo yoyu di engesayata
ka jamora kolil o kori anaw da yisen baba mati bu bajuma bata naraw bobu jebot e buj fuke fata setani donc panu jabot ezay mu jamal furima fu bufulo bolato eno a profeta ume aneno mi a profet emek da sanken furima fu fe nan wuje 700 ans, ce qui fait 6 siècles futok upin bo 100 si mitsona keme donc si keme futok di sigoba bala kitir et événement boka bajo donc panu jal Esaïe 9:5 et o mu buku onke om Esaïe 9:5 connaît car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc ure sautu wanku wan alobu mambu kana kujeo bot e wonko jaat duju kajuk nano sambu kana ku wonko jaat anyole mit dikone ate mit abajuta nyil boppe panu kana aboni ken ke mika koko ku mungole nal ulawlurol kulobol o ate mit dikone ate mit aketorit ate mit letangolen akanoro jëm man a jol ala ko namunye wolal dari na wolal da kofe na wolal da yok na wolal di ku tekol di ku bujol donc so pe ka manjati yoku atemit planga yola weno mi yay ma yati boka pakeno lal di setani upurato di oyo toujours kay senaku bu nyemmi e kan eno bi o mante o bajal e pak panu jukade kam manka kiliya kana temit amangolami danolal da senolal anyolol anoraw ujalu juka Jean 3:16 elobolalo mati Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc aw andu manjum mati duma manji mata ngole no turok yokku baj arjanaiya furima fufe fofuraw bare no ruju ku jata ruje jak manter awletu ngole awru ngole no rokku yokku manteru baj arjanaiya yo teñi di aw donc dani anosan atemi damangola damman duniyay yokku manter asen anyolol anoraw majol aket bot mati anosan ay nenomi da baj epak donc enjat uynenol du baj epak kama waru kobe jendingu jaw bot aw kagale noro ubandu lako benen mante pani bajari jana mante leti bajari jana mante mambu bujsibe mambu kambu kereng mambu pasute bote jaw bobu ke enges kapak banto kere atemit alobutu munyaw buru ware kan njom de lawi manu jantem furi mawfu mu sori fo ni keru ngole no baje pak fanan nan ka suma kanulu bajum matire paka yoyo atemit pio nanda sankene mo pio nanda sankene fata kapakena kadi bukana kuna momo donc jajaw biorin totote ku prophète kajupo ku sankene panu jala follow jukal Jean 15 wa elobolato totu Jean 15:13 ute Jésus fangol asankene man aysin mati kamankola namman atemit amangum olal o fangol amangola mang kamanka kiliamo kamera sen buronga bola dane il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Yiju kerto usen buronga biya pour bukanakiya
atemit mora senum mora lobum totote eno. Donc ome da sen buronga bola pour mati olal waw kane olale tu u dakoral di fofofu ujukeral di eketayola a profeta toujours ume anenomi Esaïe rallalanya sankem fo a profeta uma makou andu manjumi Esaïe da sanken fo pio main. Donc panu jalu jukal Esaïe 53 verset 5 man elobe. Esaïe chapitre yu peati 53 et sanken mati e jola yata amanye na umu. Mais ya fangola mandu sola le oyeno mi mati tangay eloyi elolof panu jukal verset 5 man elobola. Mais il était blessé pour nous, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses morsures que nous sommes guéris. Ujuker jatute wa furima fulobolal furima fone mati ku bukeno buken bo mata si junuba solo lal ku bukeno buken pour mata ende ku tujero tujer pour mati e wo fora wolo la wa wandu kanam. Donc kanda ku kandu manyon kapiomi ko kandu warena mu ubajal bachama bu bandu warena mu baja ma tenye man ko warena ku kanola mora o ajawlomi mu lolodi o pour mbu ngole na lu bajal ke suma ko lolal kama aw andu manju mata mir ka jantem fri mawfe njom de lay manu ngolen u riben yo di eketayo la fangoyo o fangol anenomi Jésus da sanken dal lolob mata fri mafola mati bu kanka menge ku lolob mati aketut leto ku ngare ku ende ku fangen ake ku ngare ku fangen so pesi mengbo bare du manja ma mati e linjil yanenomi yo Yesu angarlomi e mbukana ku mati hani mante maleka e walolo fatia me joleri ngurelanye sanken evangelia ke ya riborturuye ana warturi beyo. Donc ananye yomi kasanken panakan asoninki. Donc ul jama mame mati Yesu o fangora sanken mati sacrification nye akie benena la nye puruba manane leto ku fangene. Le prophète Esaïe da sanken mo benen bala dobo kabajo bala Jésus bote baji o mura sanken mati pambaj aje bote baji bare munye kunye momekan aw du purul bala muk maringe si mit si keme fu tok di yanor man ulob mati umuleto ku kane ma. Donc aw evangelia ke don di kasanken. Donc panuju ka wan Jésus alobe di Luc 18 Jésus o fangol da sanken mata eketayola di kaito akola. Luc 18 31 bo 33. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit: voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens. On se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Donc Christ déjà da sanken mati ejayola dane wanku profeta ku sankenum pio. Donc panujuk mouye Jésus a parlé bien avant, et aussi ku profeta ku sanken mati il doit mourir.
il doit mourir. O fangora lanya sanken matida o raket. Kama ake apuru jaba manane let o akete ake ankuno kore akete. O imanjutu nya bayna ngarlo furima fofu. Banda ise mati panku bujol. Kuna kufeji pana purul. Pana leñul man a leñu bode seno la burong babanerit. Donc de filme ou fe fandu fasum fo pour lo miri o fu fam man fu baje importance que ake andu fase mata allo beri yoyo. Donc wande mire law bukana ko woyenomi panu banumal di uye yandu manjumi mati yoe fange anosan mbungayo ukandi buye tiru ngayo manu rong. Panu jade liberati 1 Jean 5. 1 Jean 5. 1 Jean 5, le verset 11, Biobo 12. Yono la son. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc dujukale mati ate midane mati baba buronga bati baba anosan abajutum anyila anyol emit du manjon awletu baj burong babanerit kama balawono ade ngesdi sembe solo la mandu jale bote kambu ngesa baba njomde lawdi frima fufe man anosan ulanyenu begita biya mu ngole nu rib atemit da nyorolo nyor kangen bori aw mambe ungole nu sofuko mu yito du ngole nu baji epak busana boy woyo bammi o peji ngolen to bo kalloy di fal fok ji sola apakena di apakena omu oyeno mi Yesu da jawlo ja akedde croix bo mata ka pakena kololal o manja mati atemit nanda kesorlo lam da kesorlo la kesoru jala la ko ababe o laadi wandu fasu mata wora prepare pebode teppe a ambale aja beten di jahannama woyno mi way si jinna su di setani jinne bajuti e jinne aje bote jaw arjana lete ngole ne repentir setani urra ngaru mananore buntolal mo ngole nal ngarorolal bod babari o mati dane o pana kantu biok jakum ajaw o lako ko resi maleka sola bo janaba ye kami mansono di ka ende ola mome. Donc wandi mange bote wulul comme bonus woyenomi buka ko ne Yesu bala jaw dalolo bukanaku mati akiom bore jol ajo jadi jiri benol. Donc furima fufu Yesu alokutumo dilani benenul alokutumo bam benen bajut a prophète ake alobumo di ku prophète akati e bible panulanya ujaujuka Jean 14 verset 16 wa elobolal verset 16 biobotan eje botere panujuka di histoire ouye et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le connaît pas, qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Donc, panu jukeral ute encore waralo beute jakumbi kanolal kaendeor. Donc danola samati o pana juk a paw man abonyulolal a consolateur aki a warala kodi olal mambi abjetu molal di boronga bolola medane le monde kaneno mi ku manjut atemit ku manjutol bare anosa nuine no rumanjo man c'est parce que omudi aw
omu di aw alet manter a côté di aw mais omu di aw di fangoy donc ngolent kan an inje a profeta omu alet di inje ban oda keket mais uma o kone panala ko éternellement di bukan oleta cet umara cet dajajaw jamane ole bamban est-ce que omu di inje donc furima fu munyera sanken fom fanenomi le consolateur mu enomi l'esprit saint e walo jadi aw panu ngolen ujuk wanenomi wata photocopie di original yata furima fata temit bare ubajitu yo jat teñi bori aw mo kane jomude law anosan amerika jantenaku panjiwulom jatit mani law bori meul e prier bori meul anosan am tandam atemi da sofori kanjatu jut atemi da sineju kanjat amuri si problème atemi da seni si problème donc pan uitenal manulal atemi ti jomude lawi di anosan andu manjumi mati amidi ka janten o joyuye njomre lawi mati aw keb aw ngolene usonten anosan aw ngolene o paken anosan di matenye manosan mandandi mo kammi prison kammi l'hôpital kammi di funges fanosan fankonde nges fandu fase mata fu ribori bordi ta volonté apaw kandu manjumi mati ku kila koli setane o manda fimene ko kandu manjumi mati kusaya koko man ku sofil apaw injomude lawi koko buku tumanu nyorkangena ki yamanu seni la solution mati aw emmi la solution apaw anosan di jafe yo lawli njomude lawi di kareskati yesu namandu lobu mi mati nanosan du lawe di karesaki apanu kan njomde lawi anosan an video ye toke da abaj buyeget bandu manje mati ba apese man kan o bote enges bare jakuma ngayo akan di fuñ walandi sembe njomde lawi di kareskati yesu dende lawi amen.